L-istrateġija tal-Prim Ministru Robert Abela li jfarfar kollox fuq li imsejjaħ minnu establishment ma ħadmitx. Arminek ħadmet kontriħu s-set jirrealizza li dawn l-istejri inventati uħrejjef ma jsarfux voti. Dan intqal fl-editorial tal-ħarġa tal-ħadd ta' The Malt Independent kif intqal kif tul il-ġimgħat tal-kampanja elettorali mod kontinwu Abela dejjem insista li hemm babaw illi kienet jaħdem minn taħt kontriħ u kontra l-Labor. Sansitra kien saħaq li kien hemm xi gwerra qaddisa fil-konfront tal-Partit Laburista u stqarru wkoll li nies li jqogħdu fin-nofsinhar ta' Malta tas-Sawt jafu minu l-establishment deskritt minn Abela bħala mostru bit-tentakli li kull marit iħarbat il-pjanijiet tal-Gvern Laburista. Tul il-kampanja elettorali, Robert Abela tefal li l-kull mimma qabel xmiegħu jew mal-Partit tal-Labor bħala parti minn dan l-establishment inkluż il-medja indipendenti fejn allega b'mod mill-aktar irresponsabbli li l-ġurnalisti kienu qed jingħataw id-domandi minn dan il-mostru fittizju. Madankollu l-editur saħaq illi il-miri vera ta' Abela sa mill-bidu kienet il-ġudikatura illi b'mod ripetut sal-ħadd li għadda kompla jimmina l-integrità ta' fost oħrajn il-Maġistrat Gabriella Vella bit-teorija tat-timing brabta mal-inkjesta Vitals illi waslet sabiex l-ex Prim Ministru Joseph Muscat u l-ex Ministri Konrad Mizzi, Chris Fern u Edward Cicluna fost oħrajn jitresqu l-qorti. L-editorial jinsista illi din l-istrateġija tal-Prim Ministru totalment ma ħadmitlux b'emoraġija ta' voti għal-Labor u, sussekwentament, fl-aħħar ġimgħat u xhur in-narrattiva tal-establishment ebet għal kollox minħal Abela. Minkejja li l-laburisti tal-qalba, il-hardcore, għadhom sallum jemnu din in-narrattiva tal-establishment illi mbotta l-qoddim il-mexxej tagħhom. Madanakollu, l-editorial tal-Malt Independent innota illi meta l-ħadd kien mistoqsim il-ġurnalisti dwar l-establishment Abela għal darb'oħra dara n-narrattiva tat-timing għal daqstant tem jgħid illi huwa ċar illi l-attakk fl-aħħar xhur ġimgħat kien totalment fil-konfront tal-ġudikatura attakk illi sansitra fil-ftuħ ta' sena forensi ftit tal-jiem ilu ġie notat u kkundannat mill-Prim Imħallef Market Kuti.